Ćao dragi moji, danas nastavljamo sa novim pričama iz Jordana. Ukoliko ste pogledali prethodni vlog, danas ste definitivno spremni za put. U ovom vlogu govorit ćemo o nekadašnjem drevnom gradu Petra, koji je ujedno i jedno od svetskih čuda, beduinima koji su ujedno i stanovnici ovog grada, ali također otkriću vam neke lokacije koje nisu toliko poznate među turistima. Ali pre nego nastavimo u istorijsko istraživanje ovog grada zajedno, imam jedno veoma važno obaveštenje za vas. Postoje dva načina kako možete da podržite kreiranje sadržaja na ovom kanalu. Prvi jeste da se subscribe-ujete, odnosno zapratite ovaj kanal ukoliko to već niste radili, a drugi način jesu jednokratne donacije putem PayPala. Za to ostavljam vam link u opisu ovog videa. Sada obujte udobnu obuću, ponesite vodu sa sobom i krećemo u jednu dugu šetnju Jordanom. Pa hajde da krenemo u dnevni obilazak Petre. Mi smo odvojili 2 dana za istraživanje ovog grada, treba će vam vremena jer su lokacije jedna od druge udaljene po nekoliko kilometara. U prethodnom vlogu pričali smo o noćnom obilasku Petre, a danas pričamo i obilazimo lokacije koje ne bi se trebali da propustite kada budete dolazili ovde. Ljudi, evo pola 7 ujutru je. Krenuli smo u obilazak Petre i mogu da vam kažem čak i ovo da je malo vreme kasnije zato što su već gužve počele da budu, ali s obzirom da nije sezona, početak marta je, nema toliko turista koliko ima u aprilu i maju, ali opet ima gužve, tako da požurite, krenite malo ranije u zoru, što bi se reklo, kako bi videli lepote ove prirode. Da li ste znali da drevni grad Petra još 1985. godine ulazi na UNESCO-vu listu svetske baštine, a da se 2007. godine proglašava svetskim čudom? Predstavlja arheološko nalazište i simbol je Jordana, ujedno i najposećenija atrakcija ovdje. Broj turista se svake godine povećava, te tako nemojte se iznenaditi ukoliko vidite velike grupe ljudi koje se kreću kroz Petru. U obilasku treba će vam i po nekoliko sati da posjetite sve važne lokacije u njoj. Na samom ulazu dobit ćete mapu grada pa ćete se lako orijentisati, ali evo par mojih smernica na koje lokacije treba obratiti pažnju. Nakon prolaska kroz kanjon nailazite na trezor. Dobro poznata građevina svima, nalazi se na samom ulazu u Petru i tu su uglavnom napravljene mnoge fotografije koje ćete vidjeti na društvenim mrežama jer je ova građevina jedna od najpopularnijih u Petri. Teatar, nekadašnja pozornica za držanje javnih govora i nalazi se u samoj blizini trezora. Najviše tačka u Petri, do nje će vam trebati nekih 2 sata hoda, put nije ni malo jednostavan, ali ukoliko se odlučite da već krenete u detaljniji obilazak Petre, preporučujem vam i ovu lokaciju. Lokacija koju meni izazvala najveće oduševljenje jeste manastir, koji je ujedno i najudaljenija tačka od svih lokacija u ovom gradu. Potrebno vam je 3 do 4 sata hoda od samog ulaza u ovaj grad, svakako ćete morati da se penjete stepenicama sve vreme, ali vredi posjetiti ovu lokaciju. Također u njenoj blizini nalazi se i kafić gdje ćete moći da uzmete hranu ili kafu, čaj, šta god, napravite sebi pauzu pre nego se vratite u podnožju ovog grada. Ali sigurno se pitate ko su ljudi koji se već nalaze u Petri, koji su drugačije obučeni od vas i koji vas uveliko dočekuju u kom god terminu da se budete našli u ovom gradu. To su beduini, ljudi koji ovdje žive, imaju poseban način života, svoju nošnju i kodekse ponašanja sa turistima. Vode nomadski način života, stanuju u Petri i žive od uzgoja stoke, a prevozno sredstvo su im životinje i uz njihovu pomoć penju se i do najviših vrhova ovog grada. Svakako se naoružajte snagom i spremite se za duge šetnje Petrom, ali i Jordanom. I ovo su samo neke od lokacija u ovom drevnom gradu koje bih ja vama preporučila, ali svakako kada se budete kretali putevima Jordana, sami ćete otkrivati zanimljivosti ove magične zemlje.
I za sam kraj, ukoliko želite da prvi pristupite narednoj epizodi, ujedno i poslednjoj o Jordanu, potrebno je da se priključite Patreon zajednici. Link za to vam ostavljam u opisu ovog vloga. U narednoj epizodi govorit ćemo o pustinji ili Marsu na zemlji, kako drugačije nazivaju Vadi Ram pustinju o Jordanu, i takođe govorit ćemo o jednom gradu koji se graniči sa čak 4 države. Vidimo se u narednoj postolovini, a do tada nagađajte o kom gradu je reč.